алейкум достор. Улуттук спорт YouTube каналынын катталуучулары жана жалпы көкбөрү көрөрмандары. Селторат майданындамын. Бул жерде ачы командасынын бүгүн машыгуусу өтүп атат. Эртеге жолго чыгат экен Нарынга. Кыскача тартып силерге жеткирип берейин деп келип калдым. Bolöret, on geldi. Sen saç tavulga işte. Bolöret. Kemen koyduk. Hayrat menen. Eme İsmail, çavulcu. Tuşadan. Aldırıvay. Yollaga gitti. Ayağından aytıp koysunuz. Kapan aldı. Ya Muhammed, sizler ıldı taştaysınlar. İsmail durma. İsmail, çoğarı sizler ha İsmail. Allah! Muhammed al. Haksına koy. Ne kaldı okşut? Çok düştü. Muhammed ey! Ya zaçta yenilme, zaçtakın. Zaçtalar görüp oşa jakındatma sen bana. Urganın qaraçı. Hayratçılar Күнгө чагылышып көрүнбөй калар бүгүн. Жеке Шерхан алды. Жапаралы Улубакай талаштым. Тос эми. Защита Муха, тос. Çаңып кетти. 3-төн бөлүнүп ойноп атат. Булардын дагы Бишкектен 4 ат келет экен. Ошону менен ат толукталат экен да, бу жерде азыр ат толук эмес экен. Бу жерде бактыбек көрүнбөй атат, тыны көрүнбөй атат балдардан. Düşürdüңөр. Жапаралы Улубакай шаңгалда эле чапчып кетти го. Теке бир 35-тин тегереги го дейм менимче. Франкелдин мойнуна Бакай калды. Наркын атылдам алдыга озуп кетти да. Ыңгайлуу кармап калган экен Шерхан. Шерхан да күчтүү бала бирок. Исмаил. Абсент. Дагы жеке дагы Шерхан алды. Лукас Эшмурат эмеде жүрөт. Көкбөр мектепте. Кетти Исмаил. Абсент менен. Ат быйыл токтонуп тур караат. Былтырга караганда. Biraz et турактап экен агачы. Оюнга чейин басып турас болуп калса керек бул. Былтыр жазда бул учуп кетип атканда токтобой чуркап. Тартты манас. Алуу алтыр. Кетти Казанга. Жок өтүп кетти окшойт да. Bakay aldı. Frankel menен. Boz tumandын арасынан чыгып келип салайын деди эле, болбой калды. Натыйжада жол издеп, жок салдың. Молодец. Жо Муха экен бул, Бакай эмес, Муха.
Мерлан акенин баласы Мука. Ошо тайгазанды бизге стандартта кылып куруп бергенде жакшы болот эле. Старт. Tını gelip kalıptır okşaydı. Tını gelip kalıptır ana oğul. Öte sezim talat eкен ana Frankel. Тура түшүнөсүңөр, мында болуп чаң болуп болбой атат тарткангачы. Жер чаң экен. Аябай жакшы учурлар өтүп кетип атат да. Кайсы команда? Анда эмес ака. Кандайсың? Ачын эртеңки эмелери, запастагылары булар. Замендер ака. Замен. Чаң болуп көрүнбөй калат да. Ayda jigit, ayda Azamat, ayda. Az saldın, malades. Жақшы кадрлар чаңның арасында қалып кетті да. Муха жетпей қалдың. Ой, тыны. Муха башынан. Молодец, мына еми. Темір қанат болып, ем жетіліп келесіз Муха. Алдың. Айдай бер, айда. Саға чығаршы тоқшет сүріп. Абсент дейді. Өтө күлүк аты, өтө чуркайым деген жинді атты ушул аты. Айда кой берем. Алдың Муха, айдай бер Муха. Мерлан акенин баласы ушул. Заштада жүрчү эле, эми мына кишини атты минип оюнга, чабуулга кошулуп атат чагым бул. Жаш бала, бунда келечеги бар бала бирок. Өсөр Азамат, өсөр. Бул атты мен жазда үйүндө турганда көргөм. Өтө белдүү ат ушул да. Тыны. Шамаканын баласы дагы бар экен, Ыстал. Ай, молодец. Ыстал бар, еңил, көрсөт өзүңү. Бою 1.90 чамалуу бала бул дагычы. Палван бала. Ыстал кара. Шерхан, зага чыктың бирок. Мана сага. Дейүле жана Өзбекстандагы эме күйөрмөн бир эмес чыккан видеосу. Айткан таластан келиптир деди жаңа аты. Азыр буларды дагы таанышабыз акырындап. Şunun çoğun atasından kıyın sahip kırdı itledi. Ama antip cevap koyup dur emeni. Oturgan yerlerde. Ay sonun turşunsun. Anda alıp cevap koyup dur. Rahmat kim kılsa da. Hökmet kılavı, demirçi kılavı. Negizdir Kırgızstan jakşı. Önü günün jolunda aratabыз.
Otunu minip жүрген Kırgızstan janakı. Esingерби, тарамыштар үзүлүп кеткен bir oyunda. Шул туруп айыгыптыр. Oyunga çabылып атат. Буттарына айып эткен, бирок болот экен да. Дагы бунун 90%ке дагы айыктырып берем деп айтып атат экен bir докторчу. Бирок жакшы атай. Талас ортого чыкты, Талас. Айгашка менен Талас тирешип калды. Байгашка менен Талас. Маматкул деген келип алып келди, кыйкыр мына эки. Болду. О, чөм өрттөрдө şu улак чапкандан сел өрттү. Ha ola киргиз болду. Nur Sultan. Байгашканы кимин ола? Бетанышка, Киротау команда кирип экен, Казарманын жигити экен ал. Талас. Талас дагы да делеген. Байгашка ортон алгандан кийин бир акат жакындатпай атат. Эми Талас барды. Шерхан менен Байгашканы, Нур Султан менен Шерхан, Талас менен Байгашка. Bir yandan aldı beni. Talas. Байгашка sürüp келет адам. Aldın Nur Sultan. Hayrat istedi. Aldı Байгашка. Aldı Emre.
Vay kaçma. Olasın mı? Alasın. Alasın. Alayım be. Ya Kuramay şaşmayın, tokta dur. Gel, tigirle gel. Çatkır dur al, çatkır. Şamagan balası. Oşo mingen atta жақсы жақсы жатқан бұл. Байғашқа қоя бетпейді. Қоя бермейді. Em alғанда Байғашқан дем алды ғой. Байғашқа. Çok. Çiraktan al, halkan çiraktan. Bolu oy düşünüp ketip kalgan. Aldın hem aldın. Baya kaçka. Küçük görüyor musun? Alım. Onu gelip aldık, aldık gibi. He, tutturayım ya. Zorgun hareketini kaç şu ola. Al Allah salih. Çay kenal bu. Şiraktan alsam. Zor. Anlat kaç ha. Müziğe Türk'te öğretti. Hamsa var ha. Değil mi? O balanın nemesi jakşı gene. Sadilekesine, sen dadilekesine. Sen bir bela çıktı da ekenem. Baksa de. Çay. Bunlar da jakşı. Ola sen de jakası da atın. Sağlık süt. Bak bunu koyuyorum deyip yazılgan atmak şaş koyuyor. Bakay. Evet ola tıkırat. Ya baka al satu al. At çıkar o baka attı. Ya at alsa çıkıyor. Kırgızistan'da öyle damdı ülkene. Kadimki de ikene. Kıraçı. Takansa degen atlar eken doşlara. Kıraçma tosu vurganları ne kadimki de. Çurkağında oşun bilgizip etken butun. Kolye giriyendiler. Polya da özgür etken uyda tursa ayvay avanıştı avalda turat dedi korkosun. Okuma polya girgende sırasını özgür etken. Ya bakar sırtka çık sırtka. Bakay judo atat ko. Manaskar mı alıp alıp atasın. Nar kayrat eko karma kolgam. Alıp koydu. Storum.
Başını vereceğim de Frankil. Frankil. Frankil'den düşüp kaldım, ne oldu? Stal alıp dur, stal. Ha, Hüseyin aldın. Ha, bak alıp getir sen. Get tap sen. İyi. Öte sonunu aldılar. Hayda saldın, iyi oyunculuk. Bir şans verdi, şart alıyor. Al lan, şart alıyorum. Ya arkan kışıyraktan alan alıyorum, bak. Şans geldi, Allah da seksin. Hey oyla. Hey oyla. Geç şunun barkıla. Kalaslarıma. Köpçöğde kurgadı. Ona iskeydi. Başa koyduk ama. Temeli. Kança. Haydi. Ya vur ya biraz. Vursan da gelin. Atacak. Al sen şart. Hayır. Vurdurma. Değil mi? Vurdurma. Aslan ha. Vurdurma. Hadi kulaklar. Ne olmuyor? Hayır başla. Aa, yeko boş takım. Kana kimisi güçlü görüyoruz hem. Beri vur attı, beri vur tartaylı. Kurban bekti. Şu ana bayağı 80% konu kalganda. Aldır. Kurmanbek. Aldı da çap aldı da. Hüseyin çarkları var mı? Azamat. Karı su bekleyeyim, karlı olagen. Karmağım ödün götürür. Hüseyin dostum menen bir betteş görgülöçü Hüseyin, palvan menen. Kim var özün sınap göre turan? No kendinden sen ap kelgen ata жазда да ап келгенсің да ана Исмайла? Баткенге бардылар ғой. Баткенге барды. Күлік деген. Күлік. Ат которган скейди. Tam doğru olat ben Hüseyin. Hastalar var Hüseyin. İneğiniz kalaman emez sana bu. Atlar. Sen palvan da bul. At çatkır var tabi. Çatkır. Çatkır var benim. Burar. Burar tegerim. Ya kamçın. Hüseyin. İçine he. Kalamanın. Ya. Bana sağa. Hüseyin hemen. Cüz var bende. Universal eken bu. Universal. Var mı? Paşa. Söylüyoruz. Ha. 30 yaşta var mı?
30 yaşta da şu. Öyle de tekin. Ortasında. Oy derim ciriviyikçe. Hüseyin şaşmayalım Alkan şiraktan. Ağızlayıp gel takmaya kadar koy oldu. Köp şart götürme göstiyetiniz. Hey. Şiraktan al ne? Şiraktan ne? Şiraktan al. Şu şiratın al, dünya var. Hüseyin o şançalık bulut da şans bergeni. Ha, ilip ketdi sen. Oldu gel. Niye gayda Sorun kaçıp kaldı dedi okşaydı. Jet kireyim bir Başla, yolu. bandayın, ana dağ. Kalk! Ay! Erkek. Sen aldı tıra koysan attı tıra. Ana, göndü. Hüseyin'den alıp koysan. Alıp koy çireğizke bir tem vereyin. Hüseyin takımdı Sen de koş takımdı. Hüseyin küçük saldı at kolun küçüne. Al en skeydi. Taştamayız be! Hüseyin ne okutaysın en eski? Tarcak oldum. Hadi bütün kadar. Çok hızlı çıkıyor mu lan bu? Eğer aşağı kadar oyun gidin. Ha takım bu taşta aldı. Takım da aldı. Takımda açı bir. Aleyküm assalam. Taşır. İtpadrom da. Taşırsan mı? Kuman bek. Aldığa git kal taş. Be ulakça kata gelsenize. Ha. Abi kurman bir tarafa taşladı. Yo canına giren çalıp oğlu. Ha bol. Acaraysın. Davay bağırıp yatay. Şerhan. Kırgızistan. Tam verdim sana. Şu puttan keyin şu yerge çıkıp жүгүргөн at ekesine. Akırına çeydim degen atlardan ekenler var. Ölsöm ulakta oyun dölöm degen Dagansa degen atlarda şulary. Tam verdim. Tazim ettim şu Kırgızstan'a men. Şunu Kırgız beylerge koyup şundan kolunu alış керек da.